Туғандар, бұл жерде мынакей чус бычақтар қой сойғонго. Мына көрдіңіздер бе? Қасапчы бір туғандар. Көріңіздер мына. Бұл жерде дағы чус. Бағаларын айттың, қанша сомдан қанша сомға шейін эле? Бағаларын. 1000 сом. 1000 сом. Мына. Дат баспайды. Дат баспайды, а? 1000 сомдан қанша мingga чейін эми? Аналары 2500 сом. 2500 сом. Жақсы. Яхшысы. Мына, оригинал дейді. Туғандар, бұл киши өзінің сехи бар чуста. Мындай алып сатар емес туғандар. Жылғы сойышқа манақа Жылқы сойғанға чоң бар екен. Қана ачыңчы. Суықта кішіне ыңғайсыз болып атат. Ач. Мына қой базары тартабыз азыр туғандар. Қойзуларды мына ушул екен жылқы. Сойғанға туғандар. Номерді айттың эми мына туғанда. Номерді айтыңчы бир. 555 0555 22 22 85 85 87. 87 номерлерine байланышып мына туғандар. Бычак курчутаткан жайлары да бар Аламидин базарда. Чалып байланыша берсеңиздер болот. Макул, рахмат. Ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн кыштын 8-чи күнү. Мына декабрь, 8-чи декабрь карды жаады. Сокулук мал базарына келдик. Көпчүлүктөрдүн суроолору боюнча туғандар, койлордун бааларын билебиз достор. Колдон келишинче силер баягыдай эле колдоп лайктардан тарс. Канча экен козуңуз? 22. Тиш бузуп турбу? Жок, Буза эле коз экен, а? Канчага сурап атасыз байке, айтып коюң? Жок, бияк канчага? Болду, 16. 22 миң 16 сурап атат туғандар. Лайктардан бажырайтып басыңыздар, анда эмесе баштадык достор. Байке, канчадан алдыңыз? Айтасызбы ушуларды алганыңызды? Алдыңызбы? 4-8 моларчы? Билбейсиз, сиздики эмес. 4800 кулак алды. Рахмат, Анакей, базардын ичине кирип көргөзүп беребиз. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып кириңиздер. Аба ырайы кар жаады, азыр жакшы. Мына. Бир баштан көргөзүп беребиз. Мына жерде кочкорлорду билечи. Бир кочкор. Байке, ассаламу алейкум. Канча баас? Кочкоруңуздун баасын айтып коюң. 35-ке бербедим да. 35-ке бербедиңиз. Тишичи? Эми сайты. Ну койчу? 35, Рахмат байке. Мына 35-ке. Кана тартабыз. 6 айлык козу. Канчага бербедиңиз муну? Я. Арашан жеени деңиз. Полукровка. Канчага бербедиңиз? 20 сурап атам. 20 сурап атасыз, кеми бар. Сода болду? Байкем көрүп атасызбы? 15-ке берем дейт. 15-ке берем дейт, Алам дейт. 13-ке сотот. Таанышпы? Рахмат. Мына содаңыздарды берсин, байкелер. Жакшы, рахмат. Нерде дагы козу кочкорлор турат го. 45 миң дейт, байке? 45 миң дейт муну. Сиздикичи, апа? 15. Кочкорбу? Опа, бисмилла. 15. Мына. Кочкор. Канчага сода болду? Болду? Болду эле. Жаңы келипсиз. Мына содаңызды берсин, апа, Рахмат. Жакшы, макул. Мынакей, алдын карап кете беребиз туганда. Муну тарттык, эми ургачылардан көрөлү. Тугандар. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Козулар көп экен негизи. Канчадан? Баларын айтып койгулачы. Олар 15-тен. 15-тен. Бул сары кызыл 19 миң. Канчадан бербедиңер? 13-тен. 13-тен берилбептир. Төртөөнө 13-тен берилбептир. Семиз экен бирок. Ой, кечиресиз. Сойгонго. Тугандар. Мероносты канчага алдыңыз? 9,5. 9,5 сойгонго. Жакшы. Буйрусун. 9,5 миңге алыптыр мероност. Текелериңиз канча байке? 8,5-7,5 миң, Жакшы байке. Кана, Бияқта қой сода болуп атат, туган. Кандай? Кана, кайсы? Мына могу. Байке, ассаламу алейкум. Канча козусу менен? 40 миң. Канчанчы козусу? 4-5, 40 миң дейт. Линия бар да? Не екен? Кораблевский дейби? Кораблевский линия дейт. Канчага сода болду? Канчага болду сода? Сода 35 бер. 35-ке бербедиңиз, Макул. Аркыларчы койлор, простой койлор. Койду 45-ке сурап атат. 45-ке сурап атыптыр, бербептир. Содаңызды берсин байке. Рахмат. Мына. Көрдүңүздөр, тугандар. Так, мероностор бар екен бұяқта, мероностор. Ассаламу алейкум, байке. Қандайсыз? Мероностор сізге қарайбы? Іштеріңіз жақшы?
Qanchadan so'rab o'tasiz bularni? 14 mingdan. Qayoqdiki? Jilamış. To'qmoq joq bilan? Ha, bu yoqda, Soqul. Soqulning üstü ekan. Bular da o'shandaydi. Satdingizmi bugun? Yo'q, Satili. Ekoni qanchadan? aytgan bağı. Ha, 14. Yaxshi aka. Buyursin, sodangiz bo'lsin anda. Yaxshi, mana Qo'chqorda ko'raylik. Assalomu alaykum, tug'an. Qo'chqorning bahsi qancha? 45 ming. 45 ming, he? Qancha tish? 2 tish. 2 tish. Mana ko'ringizlar, quyruqlari yaxshi ekan, he? Razres bor. Bu liniyasi bor-da. Liniyasi var. Ne liniya? Qara bildim. Xalos dedi. Yaxshi. Soda bo'ldi? Soda? Soda bu. Yesin Yo'q, esini tartmaymiz. Aytaveramiz. Qanchaga bo'ldi? 30 dan böyle ver. 30 dan uyda beryapti-da. Berib edingiz, he? Ma'qul, rahmat. Yaxshi. Qana o'tingiz. Tak, yemi? Nima dedi? 2 Qo'chqor. Yaxshi bağımız. Göndere şarket. Qancha aka? Qanday? 30 dan. 30 dan. Mayka. Men kecha urushgan mayka. Prigradada urushgan mayka oldimdan chiqib qolib. Опять sensingmi deydi tug'anlar. Ne deysizlar? Komentar yozingizlarchi bir. Tartmayla qo'yaylik. Assalomu alaykum aka, sizniki? Qandaysiz? So'ramadim. Bu ikkinchi nima? Ha, so'radimi? Bo'ldi, kechirasiz. Ema aylanib ele kelib qolatmaymi sizga? Bo'ldi, endi ichine giraylik. İçine gireylik anda tug'anlar. Buni. Qanchadan bakasiz? Basi. 5 deb so'radim. 25 mingdan. No'g'lar qo'zlar eko. 20 ming. No'zi? 15. Bu Qo'chqor qancha? 20 deb so'ratadigan mana. Qo'zi Qo'chqor deydi. Yaxshi. Soda bo'ldi-ku? Yo'q, baka. Borliga? Ma'qul. Sodangizni bersin. Na, bu yoqqa giraylik anda. Qo'yingiz qancha aka? Qandaysiz? Basi. 30. Bo'z bu? Bo'z. So'radi bugun? Qanchaga bermedingiz? 25 ga berilibdi. Bo'z ekan. Yaxshi. Aka sizniki-chi? 35. Buldilar bo'z. Bo'z emasmi? Semiz ekan anda. So'yg'onga u. Ha, Qo'chqor qo'shilgan ekan. Bu semiz ekan. 35 ming deydi. Qanchaga bermedingiz? Berillik. Rahmat baykas. Qana? Qandaysiz? Qancha? Bas. Moshni ekan, qo'chqorlarimiz. Basini ayting. 31 dedi, ne? 31 deydi. Soda bo'ldi aka? Bo'ladi. Qanchadan berib edingiz? Aytingchi bir. Ma'qul. Tak, yaxshi. Oho, induk. Ha, indukni qancha qaldingiz? 3 mingga. 3 mingga olibmiz. Yaxshi. Ko'k qo'y qancha tug'an? Assalomu alaykum. Qo'chqor bu? Qo'chqor bu? Yo'q, Urg'achiq ko'k. 25 deydi. Siznikichi? 15. O? 15 deydi. Urg'achiq qo'zi. 15. Qo'yingiz qancha aka? Sotilmaydi. Sotilmaymi? Ha, jo'nab keldingizmi? Ha, yaxshi. Sotilmaydi ekan. Bozorga jo'nab kelibsiz-da? Yaxshi. Nimalarchi? Ha, so'rab ketdik ularni. Kelishni aytib qo'ydi. Qanday aka? Qancha? 15 ming deydi. 15. Tak, tug'anlar bu yoqda bir drabilka ko'rib qolmish. Drabilkani ko'raylik, qana. Qo'zlaringiz qanchadan? 14. 14. Aka, assalomu alaykum. Sizniki bu? Na. Bir fazka ekan, he? Bir faza. 3080 aborot. 85 kilovat. 2025 ming ekan, he? 2000 tushib berayotgan. 25 ming. 2005 da aytavering deb. Nomerlar, he? Zakaz qilsa-da bo'ladi-da. Bo'ladi ekan. Drabilka izlagan bir tug'anlar. Qayoqda olasiz? Soquluqda. Soquluqda ekan. Yaxshi. Mana aka. Qancha qaldingiz? Ha? Qimmat. Qancha deydi? Qimmat deydi. Ağaçın aytdimi sana? Yo'liqqanda beraymi? No'larchi? Buni qanchadan? Buni 56 qoldi. Ha, 56 ga birini. Ekon. Ekon, ha, mana ekoni 56 mingga alınıbdır. Tug'anda qo'y 56 mingga alınıp, buna kraskalardan berilibdir. Buna tug'anlar. 56 dan. Bu yerda da bunu tartganmiz. Bunu tartganmiz. Bunaqa drabilkani gerek bo'lsa chala olsanglar bo'ladi drabilka o'yinchi. Buna do'stlar 15 mingdan shular alınıbdır. Mana yetib baratat yigit.
Malades 15 mingden aldım dep 4 başta alıp ketip atat tuğanlar. Sokuluk mal bazarına gelip. Bayke kamçılar kança? 3,5-2,5 ming. Ana tros kamçı. Sokuluk'a geleveresizler. Sokulukta bu var göğürek eken. Buna koylar. Assalamu alaykum bayke. Koylarınızın bağlı kançadan? 15'ten? Boğuz mu bular? Boğuz koylar eken. Dişleriçi? Orta ya? 15'ten suru atası da mallarda dele de. 15'ten suru atı. Kançadan beri verdiniz belki? 13'ten beri verdiniz he? 13 mingden beri elbettir. Sodanızı versin anda. Buna 13 mingden beri veriptir toğandar. Yaxşı yemi. Buna korollardan da görölü. Koylar var eken tiyerde. Sırap görelçi. Buna koylar kimdiki ken ya? Yesi. Var mı? Assalamu alaykum. Aa gitti. Kançadan bilbeyiz mi? Aralaştı. Jarımını alıp kelip koşkon. Ha boldu. Bir bana ayt koy alasın degenimde. Men satkanlarım 30'dan. 30'dan gitti. Siz sattınız ya? Ha boldu. Rahmat. Kançadan alıp koşkon. Bilbeysin. 30'dan. Bular kançadan eken şularınız? Kuruk 25'ten. Kuruk 25'ten berem deyik bayke mına. Diler 30'dan satıptır bayke mına. 25'ten. Bular boğaz koçkor bu ne koy bu? Koy eken he? Koy. Mana. Yaxşı. Tuğanlar assalamu alaykum. Koçkor kança eken? 50. 50? 50 eken. Mana koçkor. Kança tiş? Ha. Bilbeyim. Ha. Assalamu alaykum bayke. Qandaysiz? Kançadan? Ular 17'den sonra atalım. 17 mingden. Koz koçkorlar bu? Kozu koçkorlar. Bular Salıp bakırlar. at korunda turganmı je turalek be? Cem jegen mi? Yemi. Boldu je bol boldu. Bir ay boldu. Kançadan beri yatasız şulardı. Sura doğru? 17'den sonra atalım. Hı. Pazarçı. Yarım. 16 jarımdan beri bediniz. Patlı tutanlarga var. Vereze düşüp. Oldu. Sodanızı versin bayke. Rahmat sizlerge de. Hı, buna kozular. Kozu koçkorlar eken yaxşı. Bayke kandaysız? Sizdiki? Karmavan. Kançadan nolar? Bağlarını aytıp koyup mu? Koylarınızdan. 400 dolar. Birisi 400 dolardan. Şimdi öyle? Ha, bol. 400 dolardan eken buna soravatır. Kayaktan koyları bol. Çiydin deyip. Oldu. 400 dolardan dep aytdı. Jelini aytıp koyduk. Kança koy assalamu alaykum. Koy. 22 ming. Kısır mı boğaz bu? Kısır. 4 diş. 22 deydi. Kançadan vermediniz? 18'ge vermedim. 18 beriptir, berbeptir. Rahmat bayke. Yaxşı, mana 18 ming beriptir, berbeptir. Hazırkı. Qara qochqor qancha tuğan? 60. 60 ming. Tişi yaşı? 8 aylık bu. Oho. Öte son qochqor eken 8 aylık bolsa. Жақсылап tartib atamına. Qanday liniya aytmaysizmi? Ha? Nasarok deytnik. Qanchaga berib edingiz? Ya. Soda oldu? Qanchaga? Qanchaga berib edingiz? Bunda chiqdi bu? Qancha aytmaysiz? 45 ha? Oldu, rahmat. 45 ga berib beptim. Echkilar qancha? Assalomu alaykum. 6 mingdan ulaqlar yo'q ha berdi. Berdi bu echkilar ha? Echki jalan. Jalan echkilar. Qayaqni echkilari? Belovskiy deydi. 6 mingdan. Soda bo'ldi bu? Bo'lalega? Yaxshi. 6 mingdan ekan. Yaxshi. Rahmat. Buna qo'ylar bor ekan bu yoqda. Tishlerini ko'rib o'tadi. 17 mingdan deydi qo'ylar. He? 17 mingdan ekan. Bo'lmishlar ha. Endi yo'q. Yaxshi. Mana urg'ach qo'zlar. Mana urg'ach qo'zlarni ko'raylik. Bayka assalomu alaykum. Urg'ach qo'zlar mı vardı? Daha geldin. Keldik de. Aytın da bazın. 30'dan daha geldin mi de? Geldin de. Kelem. Nege paydası yok? Elder göröt de bayke. Alısta, Rossiyadagılar. Oo bayke. Makul. Şunday, arganda adamlar var, düşünesizler özünüzler. No koy kança eken koy? 40. Boğaz bu. 40 deyitmek. Görünüzler mi? 40. Don kaba. Ha, don kabar. Qana, ne olar bu? Şu malumat berip koysanız şularga bayke. Boğaz bu. Kança tiş? 4 tiş, 2 tiş. Bağlarıçı?
30'dan deydi. 30'dan deydi dostlar. Baykem aytdı. Rahmat. No qora kimniki ekan? Qora kimniki qora? Qaysi? 80. Sizniki da? Qanchada? 60'dan. 60. 60 ming bular. 80'den. Zayaz. Liniya qaysi? Liniya buldozer. Buldozer, Cherokee. Bular tish buzganmi? Yok bu kozu tuş. Qo'zi tishlari? Oho, mana. Tigilar ikki tish bir o'l ekan. Qolganlari qo'zilar. Eko. Mo menen? Tetin dağı. Mo jandagi eko. Ikki tish qolganlari qo'zilari. Büt kozu. Qayoqdiki bular? Şardan. Bishkekdan keldingizmi? Qana nomerni aytingiz ham, bayka. Onlayn sotasiz, buyursa. 550 550 99 99 85 85 99. 99 nomerlerine baylanışıp 60'dan boldu o bağları. Pazar kançadan berdi? Tetin 80 oy 70'ten berdi. Çoğunlarına var. Kozlar kaçı? Bunu 60'dan degeniz kançadan beresiz? Bunday görüşçülerge aytın da anan çalatta. Primerini aytıp görün. 60'dan aldığı bir 50'den aldığı bolo. 50'den bol boy. 50'nin üstündeken de. Boldu, rahmat. Atınız kim? Ramzan. Ramzan degen jigit bayke. Hayırlı öresler şu. Bişkek'te ekensiz de? Bişkek. Bişkek dedik. Rahmat baykesi. Kesin sarabı. Ha, hazır ele bayke. Buyursa çıkıp kalat birer saat. Жақсы, мына қошқарларды. Қошқарлар несі бар екен? Мощный қошқар. Қайсы? Жоқ, аяқ кімдікі алар? Қайсы қошқарлар? Тетігі бе? Нолар. Ушыларды айтыңыз бағаларын. Теті қошқарлар ушу байкемдікі. Аз жанынан барып көргөзүп берем сіздерге. Сіз бағаларын айтып қойыңызшы берден. 19-20'dan, тиштеричи? Қозылары? Ha, bu qo'ylar tartqamiz baykemden. Siz qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Nomer. Aytpaylar o'zi. Ma'qul, rahmat. Hozir o'shal qo'zlar 20'dan dedi, 19'dan dedi. O'shalarni jandan ko'rgazib beraman go sizlarga bargo. Sizlar qo'ldab. Mana bular ekan. Like'lardan basib turingizlar. Tuganlar. Mana bular ekan. Hozirgi baykemdiki. Nomerini biroq aytmayman dedi. 19'dan 20'dan so'rayotam dedi tuganlar. Mana navesni asti. Soquluq mal bozori. Shunday. Tak, yemi bunday qo'zlarni bilaylik so'yishga бағаларын. Mana shu bilan jiyintib qilaymiz tuganlar. Qanchadan бағалары? So'yishga. Soyuşka 16'dan 16-15 yerinden tanday veretkensiz. Qo'ylar ekan, semiz. Mana ekan, narındıqı ya? Jumgaldıqı tuğanlar. Oho, jumgaldıqı bu. Qo'chqordıqı yetti yaxshi bo'ladi shirini. Bayaqda otdan zavist etdi mi? Ot. Çöpten shirin bo'ladi da bular. Çöp yaxshi bo'ladi ekan da mana betege deydi, betege deydi. Tuğanlar. Bayka, YouTube'ga da bulçu. Eğer qiziqqanlarga nomer aytsangiz, zakaz berib olish mumkin. Yo'q, bunday ele. Arasan bor. Bo'ldi, rahmat. 709 men aytdim. Aytasizmi? Постоянно satadi-da bu. Ha, ayt. Semiz qo'ylar satadi. 709. Alardı da bularni so'yib to'ylarga so'yadi da bayka. Ayt, 709, 38 18 79. Bo'ldi, 38 18 79, ha? Shu nomerlarga baylansangizdar bo'ladi ekan, tuganlar. Qo'ldan kelishincha harakat qilib ko'rgazib berdik sizlarga. Sizlar qaysi jaqdan ko'rib jatasizlar? Sizlarda qanday? Buni qo'chqorlarga qarangizlarchi. Buni egalari bor ekan. Induk qancha ekan bayka induk? 2,5 oldim men. Ha, aldingizmi? Qo'chqor qancha ekan? Buyursin, bilmayman, esi yo'q. 2,5 mingga olibdir, yaxshi ekan. Bu qancha donqa bor degan. Bu va alaykum. Qanday? Emelchi bayka, qancha bu qorosmi? Qoros. Qancha qar bosibdir? Buyilqi. Ha, yemi. Mana buyursin bayka. Buni cho'ng qo'chqorlar kimniki ekan? Oldi. Mana shunday so'g'roq bugun kichkina. Tak, mana baykam jana urishgan. Daga keldingmi deydi, qo'y, chirgan. Shu, qo'ldan kelishicha ko'rgazib berdik. Sog' salomatda turingizlar. Bereke bersin sizlarning de chorvangizlarga. Görüşçülerge, işinizlerge iyilik. Soquluq mal bazarından qo'y bazarini tartib ko'rgazib berdik. Uy bazar nemeler chiqmaydi. Tilekka qarshi. Jumishlar chiqib qoldi ishni. Yo'q deganda shu qo'y bazarini tartib ko'rgazib beraylik deb keldik.
Туугандар, Ош, Баткен, Кызыл Кыя областтары, райондоруна кете турган КамАЗдар бар туугандар. Сокулук мал базарынан, Токмок мал базарынан, пригородный мал базарынан биз видеону аягына коюп коебуз. Байланышсаңыздар болот. Канчадан алып кетет? Акы деген жигит чала бересиздер туугандар. Мына Сокулук мал базарынан, Токмок мал базарынан, анан пригородныйдан Баткен, Кызыл Кыя, Ош, Нокат КамАЗдар бар туугандар.